tun truma hian India rama thilthleng langsar poingo mai pakhat kan han soi le don ania kan ngai thak tur hi India ram election commission a hotu bertur chief election commissioner of India an ruat thar chungchang ania chumi thupui kan lu ma chuan kan video siam na sak am admi party tena delay inthlan chaklo chan chungchang kanon upload te po comment tha tak takin lo pia min lo ngai lut saka in comment te po ka lo chhiar zela a lomom ka tia chu lom thu kanon soi ma sani tuntuma kan ngai tu tur hi chief election commissioner thar India sarkar ena ruat tak chungchang ania ni zana khan tlai deuh hlek to ni zan tlai deuh hlek to khan India president in election commission member zinga hotu ber tur arwat na thu chanchin bu tele media lama te kan lo buwa chu an rot thara chu GNS Kumar ania ani hi tuna election commissioner member ni lai mek thonia ani hi chief election commissioner of India thar ani donta ani tikha tuntuma kan ngai tu tur ania hemi kai hnoya hian thil ngai nom tak tak te po oma tin kan hriat na ti zau tur thil tam tak po oma chumi chungchang chu tuna hianin kan han ngai tu dona India rama hian election inthlan kan han ti buaipuitu a hotu per chu election commission of India ti hinia hei hi India constitution ina din tura asoi zinga mi ania autonomous body ania tu mak thunei na va impose thei va ti lui thei an ni lawa an mani independent body in India rama mi pui ayo roi tu thlan hi he election commission of India hian engeni inthlan te buat sayanga khatiang khan inthlan kai noi thil reng reng a thunei na ne yang ti khan nia so mi chu a ho tu pa ber chungchang kan ngai tu don nian rot thar ta ka hi chief election commissioner of India rot thar ta ki GNS Kumar ani hi IS pachal ania tinna pian le burna lama chuan kumsa kha chako somruk pali January ni somni pasari khan Accra Uttar Pradesh alo pianga journal lama po midway lo takania IIT Kanpur tangin BTech civil engineering azirzawa heiba ka hian ICFA University tangin business and finance azirzo boka tin chu mai ba ka chuan USA lama Harvard University lama environmental economics ngani lekha azukzir chok poka chu piang chuan mi lekha thiam takani tin tuna hian akum thuwa chuan kum somruk pakhat na mang meka kum sa kha jakwa som ni pakwa January ni som ni paruk thleng chief election commissioner of India na hi thokdona a hun chung hianin India rama inthlan state assembly inthlan voisom ni pakhat le India president inthlan le vice president inthlan hi hoi hot turani chu wang chuan tuna ama appointment an han pe ka hi India sarkar lai pui hian ngun takin ngai tuang ti chu thil chiang sa nia han ngai tu taila state assembly inthlan som ni pakhat lom tura hian India rama election ho tu pa per ni tur ka chu andu uluk viau na rin mani chu wang chuan mi theu neu lo tak lem rin tlak takani ti chu achiang mai ome GNS Kumar hi IS na hi kumsa kha chako somret pariat khan zom tana Kerala kaderania Kerala state India chimlama hunanga matichen na zuk thot nuwa central sarkar in sarkar lai puin an la chawa ti chuan central sarkar hian na sang thoka na poimo tak tak thoka kumsang ni pasaria tanga sang ni so patni chung khan Ministry of Defence joint secretary na thoka so minua defense ministry tangin home ministry lamain sona home ministry hian sang ni som poroka tanga sang ni som poria thleng khan joint secretary na thoka so minua chon promotion muin September sang ni som poria tanga April sang ni som ni pakhat thleng khan home ministry hian additional secretary na thoklea home ministry chung hian India ramathil thleng langsar le poimo em parliament ina dan tharan pass Jammu and Kashmir chungchang article 370 Kashmir Jammu and Kashmir ina thunei na shana nei pai bo na dan khami an pass
laya home ministry additional secretary nia an soidan phikchun kha bill parliament tan pass lai khan i india ram home minister amit shah kha parliament ta hian i awatroi om zat zatani tia soyania tin chu mai ba ka chuan bjp tena an hmalana poimo anin chhon na po ram temple an sak dona ram temple sak na tura a hotu te i engting an yang a board member tur i ram temple trust committee en ti mi khata i an ruat dona a ruat na tura hmalatu sarkarina i a ruat tur te ngai tu tur kha tuna i election commissioner hotu pa turan ruat thar gns kumar hi a member zingami a member tila i a ruat khami board member ruat tu tur ngai tu zingami pakhat mi poimo tak india sarkar lai puya mi poimo tak pakhatani tin kan soi thei ani ti chuan kum sang ni som ni pakhata tanga sang ni som ni patni chung khan parliamentary affairs secretary ni le chumi nu mei ni thum atanga january ni som ni pakhat mei ni thum sang ni som ni patni atanga january ni som thum pakhat sang ni som ni pali chung in cooperation secretary ni le chu ta tang chuan january ni som thum pakhat sang ni som ni pali khan ai satang na pension ta india sarkar lai pui noya na tho chung hian i ahun tam zok hi i home minister amit shah kai noi nge ne amit shah en kol ministry noya na thok kina oma amit shah nen hian in kung kai na thuk takan nei na rin oma chan chu i hetianga tuna na pui mo tak india rama election ho tu pa per tura ruatania po hian i home minister amit shah kai soina noya is na lo thok rep to ni wang kan in chiang rin oma tin chu mai ba kha chuan i amit shah mi rin zong tak pon ni in rin oma ni chu wang chuan he appointment thar po hi a mu alo ni mai theye ti chuan election commissioner tan ruat alo ni le chu is atang a pension atanga a thani velaral tia khan i reilo tia khan election commissioner of india member tan ruat ani chu march ni som pali sang khan chako som ni pali kha sang ni som ni pali kha ani chu election commissioner of india member tan sang ni som ni pali march thla khan ruat alo ni le ta ai satanga pensioner tang khan thani vel a all man tia khan i india ram mi pui mo jinga i mi pakhata tan ruat alo ni le ta tinani chu i chuan i he election commissioner member ani lai hian india rama po hei lok sabha inthlan te thilpoimo state assembly inthlan then khat te po conduct ania india sarkar lai pui mirin zong tak ani ti chu I kan thase me ome ti chuan ani hi hei tuna hin chief election commissioner of india ro tani ta ka hian india sarkar lai pui bjp sarkar hian one nation one election ti au puya parliament ta te dan siam chau tumin man lam ka I engeni he dan hi india rama man lo ni ta sela lok sabha in than le state assembly in than hi a rola nei to tur I he dan ina an ti hlotling ani chuan I ani don ta ka chuan I alo hlotling ani chuan tuna chief election commissioner of india ruat thar gns kumara kai hroina hnuai hian nei tur ania chu wang chuan adin mun hi poimo in I he appointment hi an pek hian thlang uluk hle ang ti chu ti hian a hriat thiam thei ome ti chuan chief election commissioner of india tun tuma an ruat hi india rama chuan I engeni dan thar mangan ruat ma sakper tin a soi theya a chan chu he dan hi kumsang ni som ni pathum khan india parliament in alo pasa chu dan thar chu chief election commissioner and other election commissioner appointment condition of service and terms of office act 2023 ti ania chu dan manga chief election commissioner of india an rot pasak ber ani he dan hi I he dan thar hi I thil thar india ramania chan chu tun ma zong kha chuan chief election commissioner of india tanan rot hi chu I election commission member hi pathum an nia chungjinga a senior ber kha chief election commissioner an ni maya ya
chief election commissioner chu lo pension in ahuna lo man to pa khan member pahnih la chuang te zinga a senior zok kha prime minister in chief election commissioner atanor arota ti chuan president in alo pompuya gazetteer on choka chief election commissioner khan ni meya amaro chu tun tuma chun tuna kan dan soi dan tharan pasta sang ni somni pathim kuma dan tharan pasta ka khachuan search committee din to turani search committee ti chu khata chief election commissioner tur atana sarkar in amidu zong kha an zong ta ni chuta chuan law minister kai shoina noya India sarkar lai pui noya secretary level senior officer pahni member an nia ti chuan anni khan mi panga anon chop chuak don ani chu anon chop chuaka an mi chop chuak te po kha min mai an ni lo ani achan chu India sarkar lai pui noya secretary level na lo thok to an ni turani tin election kai noya experience ton threat an nei turani election buat saite election kalmang threat na kong ate threat na nei mi an ni turani chu tiang ang chu appointment tharan siam na tura po an search committee na an mi zon te kha an ni turani ti ni he dan thar hi strict chhoviawani ti chuan a member arwat tu appointment petu tur committee po prime minister kai hroe nei turani prime minister kai hroe na hnuaia leader of opposition le prime minister in a minister a cabinet minister te zinga amidu pakhat arwatanga ti chuan member pathum an omani appointment pe thei tu tur appointment ruat tu tur kha member pathum anomta chu han soinon leila prime minister leader of opposition cabinet minister zinga prime minister in adu ber me pakhat arwatanga chu tiang chuan appointment hi siamania he dan thar mang hian tuna chief election commissioner of India Gnes Kumar ruat ania ruat masakper hedan thar manga chief election commissioner of India ruat masakper chu alo ni tani tichon hedan thar hi social na anasa hlea India ram mithanem ngai te ti la citizen jinga mithanem ngai tam taten he election commission member turin ruat chungchanga dan hi soiselin supreme court ngai tu nun turin petition tam takan theluta chuti mek lai chun supreme court po aron enroll ani supreme court ron enroll dan chu supreme court hian India constitution hian election commission member tu ruat chungchanga hian executive body chawin thu nei nan nei bik lo tin ni tran hunan ron so vea chuan ron tran hun so a chun judiciary chu court ne executive chu prime minister le MP te ho khan ni meita chu ti chuan judiciary po kan telve theini tin thu chua aron ne ya supreme court hian chu ta chu supreme court chuan appointment pe thei tu tur appointment committee a khan chief justice of India telve rose anon ti ni chu thu in chu akal chho mup mupa hetiang ani mek lai hian supreme court hian naktuk January ni som pakwa sorry February som pakwa hian hemi chungchang hi angai to na chumia ni wang chun India rama ep2 Paul Lienber Congress Party chuan Chief Election Commissioner of India ruat hi Supreme Court in thutluk na siam fel nuwa siam ni chaw roseti in tuna Gnes Kumar appointment an siam po hiron soi selta nimin tlaya ni he appointment siam tura anin mu khom hian leader of opposition Rahul Gandhi chuan central sarkar khan hi laruat lawng uti lekha thelu thialani amaro chu sarkar lai pui hian angai poimo lutuk lawan yang chu hian appointment Rahul Gandhi an ngai tu no nong u Supreme Court thutluk nei ngai chang ang u ti lekha thelu hi in nol ang ani meng chun nol chun ni dot lo masela ngai poimo chuan tling lowin ti hian appointment thar chun non siam ta chu tun laia India ram abikin news vel lokhat mm2 pakhat ania kan threat na ti zawa chung chu kan han soitel ania ti chuan he election commissioner of India kalmang
abikin a member tu ruat chungchang a hian in hnialna na sata ka chuaka naktu ka supreme court ina ngai tu a hian engtin nge thutluk nga ron siam don ti chu mitam takte ngai chan le an hriatchak ania hetiang ani mek lai hian india sarkar lai pui hian supreme court hi hemi chungchang a kher kher chuan a hlau lutuk lo nge ni angai pui mo lutuk lo ti te point a soi thei ome chief election commissioner of india tan gns kumara an rot ba kha hian ti chuan nimin vek hian election commission member a member pa ngai ni turin mithar an rot boka chu vivek joshi ania vivek joshi po hi ias ania kumsang khat jakwa somret pakwa kuma ias zom ania tuna hian haryana chief secretary na athok meka ani hi election commissioner member thartur an di bokta ti chuan voina hian india rama chief election commissioner ni mek rajiv kumara pensionina chuakta ti chuan tuna chun member pathum an omleta an rot thar vivek joshi telin member pathum an omachung te chu chief a hotu pa bera chief election commissioner gns kumara ania member nilai sukhbir singh sandhu oma ti chuan member rot thar vivek joshi alo omle tapokani ti chuan india rama election commission member te chu an kimle ta chiani ti chuan tuna an rot thar jinga mi hemi a member pa ngai an rot thar a member nilai sukhbir singh sandhu chanchini chu kan lu chil lawanga vivek joshi po hi lekhathiam tak ania iit rurki tangin mechanical engineering azir zawa tin thiam na lama switzerland geneva khopuya tangin phd international economics subject atanga phd zirzo ania zirna lama podwe lo takania he member tharon ruat vivek joshi po hi bi engani belchian dol takle is pachalji nga rawh po zirna lama le thiam na lama miril takani ti hriat thei ome ti chuan tuntuma hian election commissioner chungchang kan han ngai tu ho ania engani kan hriat na ti zawata na kan han soi deuh mai ania soi engani soi kim lo tele poimo kan ti zong ti te hin ang lowa ke ma mi mal chonina ka ngai poimo deuh te ti khan kan soya tin kan ngai tu na ti zawa ke ma mi mal ngai dana thil ka mu ve dan hi han soi ka duwa election commissioner of india ruat chungchang a po hian thil lo lang chiang deuh chu hei central bjp an sarkar anni hian one nation one election kan han tiang chi te hetiang chi an kalpui tum dalama hian an mi du zong te an thun lu theina tur hian dan thar hian siam ta deuh mol mola mani chu o ti turania achan chu lok sabha le rajya sabha majority an hau chho tak zela wang hian dan an du khan puluta ti hian dan mangin dan lom to sa tele dan om ngai lo te an siam thara ti khan india ram hi hindulal ramadin an tumna lama hian central sarkar chak tak naya thu nei tak ngani he sap tonga powerful deuh naya india ram state zong india ram puma an duang kalpui thine tur hian dan an siam mai zel ni ta hian ka hramaya ni chu keima mi mal ngai dan ania soi sual te pot chu hlom ve thowa chu wang chuan khatiang india ram chu federation kan ti state le central sarkar te na thu nei na in sem zai om thin kha centralize hi an du chho zel ta mani chu ti turang hian thil tam tak hi om ve a chu kan theda ti zawa tan te po kan ngai tu na ti zawa tan te kan soi tel mai me nia eng po chu ni sera tun toma kan thu pui ber hi chu election commissioner member ruat tur chungchanga dan thar kan man tak india ramina dan thar man tak chungchanga appointment an pek chho tak dan tele akal mang engtin nge election commission of india ta hotu pathum te ruat an ni dan chungchang kha kan han soi ania ngani mi thren khat te tan hrian na ti zau tu te lo ni be sein he video hi thiam loin kan han ti ve le nok ania min lo ngai thak saka comment tha tak pin pek sak le tur to point kan han ngen chewa tin thuron te po hi ai thazok
chu ti zok ni se han ti te point nei ka ringa chung te po chu comment lama khan ron soi ula e kan lo in zir ve sel don nia ti chuan kan du tok le phot don nia